nan mi arwan Dudo Pablo hinanmun Pangulog at Korinto Kapitulo 5 versikulo 27 Anan kimulog I Heso Kristo mun balindahi baruntago tenahano tanhi baru dindati anan kinatago tanan baru mo an pangat dihiya mo di mihukak miyunudan hinan aat Apo Diyos ang mangdatigasan o tuway haon ay nawiriyon nanin pala taon-tawon tawaan paanong nomon nunaunod na nedong lodong ake nahamad nan nun hilbiyan Teda ko di nahiwan An alione ay ipapodan Yade manot an abahbahan Ot itangat tau at abunian Tawan hi Kristo'y pun kamangan Tanadaan ni banahawan Yawaan mabalbaliwan Tawada eha mun mahmam An alyon day on kumusta Yabokon ha isulata Mualyon di o pum-pum hod ayam Okay, salamat marami